Na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja, u ponedeljak 22. maja 2023. godine, svečano su proslavljeni hramovna slava i jubilej od 150 godina od osvećenja Svetonikolajevskog hrama u Sivcu. Večernje bogosluženje služio je episkop Mohački gospodin Damaskin uz sasluženje protojereja Stavrofora Jovana Milanovića, rektora bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima i sveštenstva eparhije Bačke. Vladika Damaskin se obratio prisutnima i preneo molitvene pozdrave i blagoslov episkopa Bačkog gospodina Irineja. Istakao je da mu je velika radost što je u ovom divnom hramu, koji, kako je rekao, svojom velelepnošću i svojom veličinom nadilazi mesto u kome je podignut, što svedoči o veri naših predaka i o tome koliko su voleli Boga i svoju svetu crkvu. Gospodin Damaskin je uručio priznanja sledećim ustanovama i pojedincima: Domu kulture u Sivcu, javnom komunalnom preduzeću Radnik iz Sivca, preduzeću Crvenka Net iz Crvenke, Veri Lazarević iz Sivca, Kamenku Popariću iz Sivca, Gojku Vlaškom iz Sombora, Zoranu O. Peruničiću iz Sivca, Vesni Bašić iz Novog Sada, Zoranu Peruničiću iz Sivca, Bijeli Vuksanović iz Sivca, Radmili Delić iz Sivca, Jeleni Pejin iz Sivca, Milanu Krstonošiću iz Sivca, Radetu Božoviću iz Sivca, protojereju Savi Nikoliću i protonamestniku Danijelu Kobiljskom. Arhijerejske zahvalnice dodeljene su i osnovnoj školi 20. oktobar u Sivcu, Lovačkom udruženju u Sivcu, Radovanu Miljanskom iz Sivca, Aleksandru Miloviću iz Sivca i Čedomiru Žižiću iz Sivca. Večernjem bogosluženju u Svetonikolajevskom hramu prisustvovali su i Damjan Miljanić, predsjednik opštine Kula, Tatjana Mrdak, predsjednik Saveta mesne zajednice Sivac, Ferenc Lendak, direktor osnovne škole 20. oktobar, Željko Mađarev, direktor javno-komunalnog preduzeća Radnik iz Sivca, Vera Krsmanović-Golubović, direktor Doma kulture u Sivcu, časnici crkveno-opštinskog upravnog odbora i mnogobrojni verni narod. Za novog hramovnog kuma odabran je Aleksandar Grujić, koji je istakao da je to ogromna radost za njega i njegovu porodicu. Ja sam Grujić Aleksandar, član crkvenog odbora Sivačke crkve i ove godine čast mi je, pošto naša crkva slavi 150 godina od oveštavanja hrama, videli ste i sami koja je svečanost, vladika je došao, znači ogromna je radost svih nas, pre svega mene, moje porodice i naravno blagoslov na celo naše mesto i sav narod koji živi u njemu. Sekretar mesne zajednice Sivac Milenko Rajić izrazio je zadovoljstvo zbog velikog broja Sivčana koji su prisustvovali večernjoj liturgiji. Šta da vam kažem, veliki jubilej našeg pravoslavnog hrama. Posebno mi je drago što se veliki broj Sivčana odazvao i da u slozi i u miru današnji dan provedemo.